Sa atong unang pagbasa, hisgutan dinhi ang usa ka hari nga si Jeroboam, membro sad ni sa 12 ka banay sa Israel, nga gisaad man tos Ginoo ngadto ni Solomon nga langkato nako gikan kanimo ang gingharian, pero ibili nako ang usa ka nasod nga mao ang nasod ni Hari David, nga mao ang Huda, ang Juda. Niya na nahitabo na nga kini si Jeroboam, usas mga hari sa Israel, maoy gi hatagan niingon si kaning Ahiyas nga hari, propeta, simbolo sa iyang sinina nga gigisi sa 12 ka bahin, isyakwaan ng napo niya plus imong nasod, pila naman tanan? 11 na. Usa na lay nahibilin. Niya gikan ato kadtong napo kanasod nga gipanguluhan, pinanguluhan ni Jeroboam, ni sukol na sa pamilya sa banay ni David. Unang sige na silang away hangtod karon. Mao na siya. Mao na atong iampo sad. Ay murag usa man is mga sakit. Kung karon World Day of the Sick ron, ang pinaka grabe ron nga sakit sa tao kanig yung away. Hasta ato mga politicians away, ang mga supporters away, ang mga nanimba murag nag-away sad, no? Sa inyong balay, way away dito. Inyong mga silingan, wa mag-away. Diha sa social media, wa man nag-away. So, mga pare, wa mag-away. Away. Mga madre, otro sad. Ang mga sakristan, away gyapon. Lectors, sa gyapon. Mga choir, gyapon. Lay minister, samot na, away sa asawa. O nganong naa maning panag-away, nya sakit ba yaning panag-away? Kanang daghan ba yang sakitan aning panag-away? Labi na gyud mag-away ang bana ug ang asawa, nya magbuwag pagyud. Sakitan kaayo ang mga in-laws ug ang mga anak nga nahibilin. Sakit muna mahimo sa na siyang sakit ug kasakit. Muna ang atong mahal nga birhen sa Lourdes, usa ni siya ka pagpakita nga naningkamot ang atong mahal nga inahan nga maayo ta sa atong mga sakit. Kay kanisan si Bernadette masakiton man sad ni. Pag kakita niya sa birhen masakiton, mao bitang wa kay ni magdugay. 35 ray edad, patay na. Ay masakiton man sad ni. Pero unsa may modelo nga gipakita sa mahal nga birhen ni Bernadette ngadto ni David, nganong gidaig man sila sa Ginoo, nganong nahimo man silang mga dagkong instrumentos kaluwasan ug kaayuhan sa sakit. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag, ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Pamatia ang akong tingog. Ang kuwang gid nato kana yung pagpaminaw sa tingog sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo. Kung maminaw lang kita sa pulong sa Ginoo, sama ni Maria, sama ni Bernadette, sama ni David, nga maminaw kita ba sa pulong sa Ginoo? Kung magsigi lang kitag paminaw, tininuod na pagpaminaw, di na kita mag-away. Di ba? Kay usas mga pulong sa Ginoo kana mang higugmaa ang imong kaaway. Nakabati mo ana. Uy, tubagoy. Nya inyo nang ginabuhat. Awa ka kabati. Kay ang tinuod nga nakabati, unsa man mutuman sa iyang nabati. Ano sa may inyong gibuhat?
ug atong gibuhat, wa tumana. So duha din ni ka-levels ang pagpaminaw. Nabita to'y usa ka pari sa unang sakto ba ning akong pagkahinomdom? Insya lahi ba yan ang nakadungog, lahi sad nang namati. Ang kana ko dong nakadungog o kanang namati, lahi ko na. Ang sa may kalainan. Sa iyang explanation, namura sa kog na convince og dotay, sakto-sakto man gito. Kana ko nung nakadungog, kana bang pare ka nung niagi ka ni sirbato ang sakyanan, nakadungog ka ni sirbato, ni siyagit ang imong silingan, nakadungog ka. Pero ning lapos ra pud to pikas dunggan. Pero kana ko nung namati, doon na kuno kay desisyon nga imong klarohon, na interested ka ba sa imong nadungog, mo nang imo siyang i-focus nimong imong atensyon. Doon na ba'y desisyon ba nga ako kuno ning pamation kana bang doon na desisyon ba pragod karon god nanimba mo kadungog mo sa kong tingog, no? Pero na may pipila ninyo sa sige na nakong wali diri mo ana din ana nga naman wa man ka mo desisyon nga naa may gi pasabot sa pader ako kunong paminahon, di ba? Anasan na ako yan nos amim human mao na kanang mga tawhana igo ra nang nakadungog pero wa mamati, wa siya desisyon ba nga ako ning pamation, ako ning pasudlon sa akong kasing-kasing, ako ning sabton nya ako ning tumanon kay pulong gunis Ginoong gipaambit ni Father. Mabutan lang katong naghilak nga nang kumpisal nako, Father, sobra na gid mis 20 ka tuig nga nagpuyo-puyo sa kong bana. Nga tiguang na mi karon. Karon pag ko kadungog nga sala day ni, abi nako nang kasal sa huwis, Father, okay ra gid na. Karon pa ko kadungog mo na nga akong bana di naman siya magpakasal na ko simbahan, nihangyo gyud ko Pader nga magbuwag mig puyo kay naminaw man jud ko sa imong gisulti Pader nga sala gid na. Pero Pader, wa naman mi magduog Pader, sala gyapon na. Ana siya ning sikreto gyud ba nako sa imong paminaw. Tupad mo higda ana asa imong paminaw? Siya wa na Pader guwang naman mi nako. Pero sa imong paminaw ba unsa man siya? Sala gid Pader kay ngano man may nga mura mamig magtiayon nga wa pa mamig kasal simbahan ako pakasal mo. Sa di man pakasal akong bana nako. Buwag eh. Ay lang siya kalagote. Buwag mo higda. Nya pangaron mamumpisal ka sama mabuwag kag higda. Siya mubuwag na jud ko Pader. Nag-agree na mami sa akong bana. Gihangyo gid nako siya nga dong og dili ka moadtog langit. Ako moadtog gyud kog langit. Kadto siya namati gid to. Nihimo gid siya desisyon. Ana nakaron si Kristo diri sa atong ebanghelyo unsa may iyang gibuhat. Giayo niya ang bungol. Ang bungol ba? Iyang giayo. Ngano man importante kaayo nga makabati. Unang giayo niya ang kabungol. Part gina sa atong pagtubo isip mga Kristiyanos mamati tas Ginoo. Si Bernadette pagsultis Ginoo nga mao ni buhata, mao ni isangyaw, namati siya. Bisan pag ikalagutan siya sa mga tao, giganlan pa siya murag buang-buang, namati siya unsay isultis berhen iya yung tumanon. Bisan gug kadtong giingon siya dagan ngadto padong sa ubos isa ka bakilid ana nganong imo man kung padaganon maligid pa lang ko siya dagan sunan ka dagan ngadto kay bungton man to dagan siya ngadto padong sa ubos pagdagan niya iya daing nahitabo mura ra siya galakaw og patag og nakita sa mga tawo wa siya maligid dagan siya sa ubos niya pag-abot dito mura gisugo mo tinto siya kauta na dihang dapita kay na itubig diha. Mo tog kaot siya, puro-puro man lapok siya, lapok man sa kauta lang yan. Sige lang siya, iya lang sang gisunod. Hangtod siya imnang tubig, inom siya atong da apil lapok. Ana, karon mo na naitinaw kay tubig nga siging baha dito kwao na nas mga tao mo adto sa Lourdes, daan ng tubig. Ay makaayo lagi ko no.
Nga nay na ayo. Daghan kay nangaayo sa mituo. Pero ang wa mo tuo, oy gipangirasad. Pag humaginom, mangi, wala. Nakamoron. Mamati na mo sa Ginoo. Ayo. Diri sa ato rabang ebanghelyo, giingon rabang Kristo diri, ay gimog panabi ha. Ay gyud mo panabi aning inyong nakita. Ana, unsa may gibuhat sa mga tao? Wa na sila. Wa na maminaw nagsigig panabi. Unsa may ilang gipanabi? Maayo gyud niyang pagkahimo. Ang mga bungol nakadungog, ang mga amang nakasulti. Kutob ra gyud sila pagpanabi sa ilang nakita, pero wa nila matabi ang ilang nasabtan. Kay wa man sila kasabot. Unsa may pasabot ato ni Kristo, nagiayo niya ang bungol, nakasulti ang amang. Sa iya lang paghikap. Unsa may pasabot ato? Kamo, kasabot mo? Nda. Wa nakakuan. Sabot. Ang meaning ato, nga ni ana, natuma na, nga niabot na ang Mesiyas. Ang Mesiyas nga gipadala sa Ginoo matud pa sa mga propeta, inigabot niya, iya nang ayuhon ang mga masakiton, ang mga amang makasulti, ang mga bungol makadungog, ang mga bakol makalakaw, ang mga buta makakita. Maunay meaning, dili to magic nga may ginyang pagkahimo. Mura lang mo pakpak lang ta ba? Dili oy. Ni ana ang Mesiyas. Ni ana ang manluluwas. Maminaw ta niya. Unya ikaduha, musunod ta niya kay manluluwas ni. Kanang natuog nimong tupad. Kablita ko no. Ina nakakita na ka sa Mesiyas. Kita na ka sa Mesiyas. Ana. Ina kablita na. Wala mo dyan kamulingi, ana. Kay kasagaran ra ba nato, di ta kakita ra ba, nga naana ang manluluwas. Nya, karon dito sa inyong balay, nakakita mo nga naana dito ang manluluwas. Unsa may mahitabo kung makakita ta sa Ginoo o makabati ta niya? Unsa may mahitabo? Ang una gyud makaamgo gyud ta sa atong sala. Muna si David, nakasa siya, pero 14 niyang hilak, naghinulsol sa siyang sala, kay nakahibaw di ay ang Ginoo sa akong sala. Nagtuo mangguto siya nga wa mahibaw ang iyang pagpangabit ni Batseba o ang iyang pagpapatay ni Urias, nga bana ni Batseba. Nagtuo siya ba nga wa siya masakpi. Ana, pero nakakita di ay ang Ginoo. 14 hilak ni David. Giangko niya atubangan sa iyang mga opisyal nga nakasa ko. Munang karon gigisi ko niya akong sinina, di ko muhigda sa akong higdaanan, dito siya higda sa yuta, nagbulibod siyang abo. Daghan ang nakakita niya og nahibong og siya miangkon nga nakasa ko. Gikabit na ko sa Batseba, gipatay na ko iyang bana. Giangko na niya. Beko na be, lingi ako no na imong tupad. Sultihi siya sa imong sala gahapon. Sige na. Katubang sa nimo gahapon ba? Gigi sultihi. Kita ra bang Ginoo ato? Di ba? Magpanagan na tagsulti sa tong sa ay kamo mga asawa be. Katong sa ninyo gahapon, isulti na sa inyong bana karon. Kay kita man Ginoo ato. Oh ana, sultihi. Kamo sa mga bana, katong sa ninyo gahapon, nagtuo mo wa kakita ang inyong asawa, sultihi karon di ba masyat na? Katong sa ninyo gahapon ba? Mga bana, ang pare mo sulti sa kusmadre. Di lang ko. Bahala ka da sister, di ko kumsulti nimo. Pasabot muangkon ta sa atong sala og mangumpisal. Ighumag kumpisal, biyaan na nato atong sala. Biyaan. Kaya nakakita ang Ginoo, si Solomon, nganong gilangkatan man siya siyang gingharian. Matod pa sa gahapon nga pagbasa, kaduha nagpakita ang Ginoo niya, og ni-warning niya, ang Ginoo gyud mismo, pero wa gyud mutuman si Solomon sa warning sa Ginoo, nagpagahi
sa ulo. Ug kay wa man tay pakialamay, sige man tag kinuralay, sige man tag iyahay, ang resulta wa nay nangaayo. Ang Ginoo nagpakatao aron mosagol nato to give us healing. Ang mahal nga birhen siging pakita aron mahimong channel of healing, aron magkahiusa, dili magkabahin-bahin. Na lagi mo isikong ingon, tangtanga lagi ng kural lagi. Ay noon, kita din mangural man sa noon ta, sa atong simbahan. Pero unsa man ang kural nga akong gipasabot, kana bang kural nga tinukmod sa imong pagka-selfish? Kana bang mahadlo kang makigsagol sa mga tao nga imong gikahadlukan? Sama na mga kawatan, mga tulisan, o kanang mga tao, mga buangon, mga standby, mga manuyupay, hadlo ka ana. Mahadlo ka ana niya, nangural ka, kana ngilad na. Pero nangural gani ka para dili sila magbuhat og sala anang dapita, unya mapugnan ang maong sala, kana nindot na. Kaharon di sila kapangawat, akong kuralon. Pero ang imong pultahan sa koral, butangan nimo pagtuktok mo o kamo ablihan, pangayo o kamo hatagan. Kana butangin na inyong koral ana ang pultahan. Pwede nindota. Nya igtan-aw nimo sa imong silingan nga naglisod og agi kay gamay ra kayong agianan. Di kasod ganing ilang motor or labi na gyud ilang multicab, di kasod. Padak gubay mong koral iatras. Kaya nga naman, katong imong koral, di man to para pagpapito sa daan, di man to pagpangangkon sa imong yuta, kung dili, pagprotektar man to, nga di makasa ang imong silingan. Labi na gid ang ilang mga hayop, nga dili magpatuyang og lakaw-lakaw, dili makakaon sa imong mga tanom. Pero pwede kang manghatag sa imong tanom, ngadto sa imong silingan, para ipakaon sa ilang hayop. Di ba? Ana na. Kaysa tugwayan sa inyong silingan ang inyong mga tanom, nya kanon nga way pananghid. Mao sa ning ato dinhi, nga ato ning gikoral aron hapsay ang agianan. Unya dili magsigig labay-labay ana mga sagbot, pero makaagi dinhi ang tanan. Basta magistorya ta, kay di man tayo atong yuta, di man ta magdinaw. Ato sang gipadak-an ang agianan aron hanoy-hanoy ang dagan sa sakyanan, di ta magkabinag-iray. Ana, mao na siya gitawag og gihapsay, gihusay aron ta magka higalaay. Dili magsigig iyahay, magsinigagay na, magsinigahay nas mata ang managsilingan. Ngano man ning imong tanom isod man is akong koral. Putla na. Magbuote ka ng mangga nga musanga man ginang mangga. Kana sagbot kay diri, imong sagbot akong kuanon diri, akong maglalis mo tungod ana. Oy, mga buangon mong dagko. Napay hapit magpinusilay tungod ana. Nya managsuon ra ba? Ang ilang asawa mo may tiglimpyo nasuko sa pikas asawa, managsuon ang pulos bana. Unya kay nag-away naman kay ika palilig ikay putol na saka na dito. Nimal sa nimo mura sa mo dag unsa da ana lalis na pati nang lalis ni sumbong sa isig kabana, ni laban sa isig kabana, hapit magpinusilay yon. Ang ginikanan in taon nga naas pika side sa black nila nga gikuan kay duha ra mo ni kabukilang anak. Mauintay ni pataliwa dong og magpinusilay mo kami mo iunahag patay. Purti na mong paningkamot para makabalay mo pobre kay tas una karon mauna na inyo mga batasan. Ni ana in taon mga ginikanan Wag yun mo maghago pagpalit ana kaning imong papa mo ipertin trabaho ana ito gawas nasod aron makapalit ana karon gitagaan na mo luna manag-away la mo tungod lang anang dahon. Duko-duko la sa mga asawa kusmod kay gnaw. May ganin patyo ni mga asawa usahay. Di nakinahanglan lang tog healing ba of hearts. Kana bang makasud ang pulong sa Ginoo nga moingon higugmaa, pasaylua, alagari, pakamati ang imong isig katao, ang imong silingan. Whatever you do to your brethren, you do it to me. Na ang mahal nga birhen sa Lourdes naghimo ana. Ang ayan gud tatang patyon kay gipatay nato si Jesus, pero ang birhen sige yung paningkamot
aron ta mga ayo. Musunod unta ta kaniya. Nindog ta.